si Iwan. Katanya mau jual mobil. Mobil Avanza katanya murah, mau dijual 20 juta. Dah laku kalau jual 30 juta mah. Wah, walaupun hanya 10 juta, lumayan nih. Avanza 20 juta, 30 juta mah laku. Tapi kok ngomong sepi amat ya? Biasanya nih temen gue di sini ada nih. Mobilnya si Depok. Iya, biasa di pos ada. Pendatur. Ini hari kagak ada. Ya dasar emong. Tadi begitu kan emong. Gondrong. Dasar emong. Ampun dah. Apaan punya temen begitu? Padahal saya mau ngajak dia nih kerjasama. Kan lumayan, rezekinya kita kasih dia. Daripada ngatur mulu di rumah. Dasarnya. Apa lo ngomong gitu?